Awurade shira na Awurade nyokese media the prophet Kumchacha mechiawo na ohumpo etisen menim se Awurade adom ho ye pa ye nyina yenim de yesi ewo Ghana aye ye nyina yenua osofo apreku man daughter they say me prophet Kumchacha open information bia me information no e na wo fa ebeboa wo me information na me dem mawa e de dana kwanso sisi na kwanso any information bia no the news is fake and the fake is news meme de no and your original one because me na my PRO don't say them kind of PRO Emma family no anabusua no akase bia no me na me kasa na me so ni obi a menim osofo apraku ni A to Z menim no more be 20 years amene na nante nati em said ye besie de wo nim se asidida enu a ye nyina yante asempa osofo apraku na de ye me ya no se Ghana adana ya na bi kasasa ana wo bi wu a ana we ne kun no ana wo bi ne kun no ana we ne kun no ma me ka asem nkyerɛ Ghana ha akotere kora ewu a ye beni obi de ahye no agina mo akora ewu a ye beni obi de ahye no adenti na esese basa enu kwan se eba ne sa ya mene papa bi enipa bi ye no ontumi nye bi afi anope kora me koten a sofuo bi yesi afra no Akwesi Awuah na Akwesi Awuah de aba beto ni page ene tese enye ni page kora wo preach baby Akwesi Awuah preach baby na obeka se sofu apreku no som bosom enti bosom ne kun no we ye nkwase asem Akwesi Awuah onim nyansa pa oni bi baako kora onim nyansa ye ka obi onim nyansa Akwesi Awuah nim nyansa because sofo a udi sofo na wunua sofo awuo ka sofo die kura de ka me hu ye na ka wunua hwe ase a na wa bɔ moden sɛ wo be bɔ moden sɛ wo be bɔ mpa ya ama no e de kasa bia pagya wunua no ama wunua na se yegyina ne na so because nipa na hwe ase anyina wieye e na wo kan Proverbs 24 verse 16 a wo so otene ni kura hwe ase mprenso na wa so le mprenso e na Proverbs 24 verse 17 sɛ wo tanfo hwe ase a mema wani kura nge so ade ase na hwe ase no anye no mye bi ase ama wo so by Ghana de so obi hwe ase a na obi kɔ fam a na obi tɔ fam a na obi ye ni yeje obi wunsu a aye be manipa no ne kra atumi adedi na waje na home no na ye de aba we ne kun no we mfiri nyame na we ne kun no na wo Akwesi Awuah waba public aba be ka se sofo apreku ni wuo na owuye no eye bosom na osom bosom na bosom ne kun no hwe Akwesi Awuah jasen kurase kasa do de wo keka na ye atete kwa eye nkurase kasa sofo obi en kasa sawo so ade ase ade na wo yesa me pese me ka cho se ma me papa wiase a ye bai na obi a wo ne hyebre na obi a wo ne nkrabea me fi se Nyankopon ede ni be wiase na obefa so obekọ wiase no obi o wa ensuo ne fa no obi o wa eja ne hye no obi owa brain na tene ba from no owu obi owa ye won sekan obi owa ye boni tuo obi okura wonyale no so ade ye chia no owu obi ono ma ayi abai coronavirus ase e be component yin se de be abai obi owa ne de no na obehia awodi behia component in awodi bewu ba Ghana de obi ewu a na obi ne ku no na obi ewu a na obi ne ku no Mama papa ye kasa dodo Ghana for kasa Ghanaian people talking negative and notorious and babalacious and Leviticus talking. What do you mean by that? So be a wo now you talk negative Akwesi Awuah hwe nkwase asem no me ma won ne me so fukum chacha hwe asofudie mu mafia no untumi o asofudie mu mafia se wo take obi
Obi say ye jawa ye jawo nti no wo no wo ye champion masa untumi sa wo mafia obi a obi nso ba mafia wo no obi nso a kira wo se de wo kan ye no kore tie dia meka no kwasi ewu a wo na me ne wo kasa video no obi amomoden se wo be share video ni ne fam obi na obi nso mfam obi na obi mfam obi because wo kwasi ewu a minimum A to Z eye den na kwasi ewu a won sa akoa onse won sa akoa koa ati so obi okoyi awode onse won sa akoa koa ati so obi okoyi efu nso ntoma onse won sa akoa koa eye den na won sa akoa koa ye twitwa wo tu nyina na ye di surgery wo won sa because kwasi ewu a ebre bi ye twam miminimu na wo kwa girlfriend chen wo bo ase du nkwankwan so ana wo konya accident ana ka wo tem no ka ni mu ni na be to won sa so ana peche won sa sa nye Mr. de katrase ya ana no odi ni sika bowa wa anka ba this time ko wo di dada oba na ma kwasi ewu a won sa koaye e ma ye twitwa wo to aye de ka tale won sa ene ade o kan Psalm 34 verse 19 to 20 ya Bible say wotre ni ama na ye do so ni nyina ma urade je no Psalm 34 verse 20 say de wodi awurade ye chi ni dompe ba akukure mu but me no kasa udompe nyina abubu ama wo kasa nyina aka ko taso wo kasa na egu obo ase kwan so no Bible say de wodi awurade ye chi ni kasa ba akukure mu ni dompe eti life no wo wonim wa wie ye you don't know your future you talking brako talking talking. What do you mean? Sha me ma woni kwasi ewu a woni amede ma no say jaya beseno na jaya na sofo we ni wakasa tia no sade na na wo benkra be kasa kire be kasa tia Papa Donke Williams na wo mu ade a na ba bi Papa Donke Williams edi sofo na wo kwasi ewu a wonam wonom na be kasa Papa Donke Williams say na fusa atemu daban stupid boy you are notorious. Na benkra be kasetia ye kan say ye papa agena sale sofo akesefo organ na nyina kasetia wo mame ka asem nkyerɛ nyame sam kan no enye dede yo ani ntiatie mo ani atemdidie ye no ye nyina ya asantefo ya achemfuo mame ka asem nkyerɛ eye de na wo kɔ kaseso akɔso sofo ya praku bosom na ekono eduro na ekono okwaje bosom na okwaje aduro na wo na wo kwasi ewu aye ka wo isura tama wo starting nyame dwuma aye nyina aye ni mo no onse mani abiriti na me wuti mfifure ni koda me mfefa tama wo starting nyame dwuma wo kwasi ewu na obeka ase wo tena ka mu a enye na wo bia sofo wo bi o yesisifo na oda ka mu enna ye ba wo fi a gas ye gu fi enko e ko ba ko ma ko 10 ye wo sakoya ye wo tundra ye wo Benz ye wo de be ene won ka egu fie won ka egu fie tama wo starting nyam djuma wo se sofo wo bi she kotu a enye because that time no na wunye scan to kotu di bi na wunye ska ana wo ya me hwe wo social media wo kotu aya na hyehyɛ wo kora no kantamantu kotu e kotu egu last kra no last kotu no selection last one na ye kotu egu no eno ene ye bobo anu na abeton ama what do you mean what do you mean one kotu wa shame kotu ye shame 2,000 pounds shall kotu aya na shall ba started preaching starting yam djuma kwasi ewu aka say sofo obi o she kotu bia no won firi nyankopon say time na wunye skento obi wan say nne wanye sika abo podia tutu kotu ni bintia na won kasa ntia wa no bagaya se ka so asase no wanimu amunamuna eti so obi yade nko to bronsam jam must be careful ma men ka asem nkyerɛ one year careful pa me ka kyerɛ ne pa se die besie ne nye onsa na no wo sika fm okuma se na ofi se me won kan ba na me okuma se e na wo kama asem na me bowura ho onsa me bowura wo ma akora ye onwonwa me ba so onsa me di vum na bai me ba so so hu action no ana ndi sika fm for pa me chawo mpanifo ne pa me chawo
Also cassette apostle the graft or say kwame. So we di was say kwame yechi. I would drive was say kwame. Aboa no monsa. And was say kwame then a car kobo became. What do call court? Na me face said the old casano. Sana will best say wo at a sapine. Now I just let them. But I was say kwame do call court where they call to let any brother one. Once I would do what you let. Any abusia for one in Crawford by your own bepacho. Me couldn't pop. Ena me gina mu patch oni bi ma wo me kura ena me gina wo a me patch oni bi ma wo ma me nka asem choro ma nya de wo yi osofo apreku wawu sabe wawu amane kra ena din no home bienim na wieye wiase e bai wo bienim na wieye hwa awieye ne asamanya hyase na wo wieye be yosen wunim wa wieye wunim de yebekun wuni yade ya bebo wuni mamane ya behunu mame nka asem nkyerɛw. Be careful and careful. Wɔn me hu fifire ma hye da na me mfifa o me hu fifire ba ko sɔfo mpɛ e de asem ba wi ase wɔn me hu fifire ɔsɔfo apreku wawu wafiri mo wawu yi ofiri mo no na busuafo odwen na wo pe femu e mo kan se femu se wo pe publicity e pese just yete won kanti no wo ba out be ye video fast se apreku bosum ne kun wo se ne wunni ne kun no wo se wunni ne kun no asiampani wo kwasi ewa wo de video we obi obenya bibia no on share nenko to ne platform na ne nsam a ewo ho no ewiaso no obi a ekọ okon a ne ne kọ na ma ne hu woni ya mekuta wa ne ne kọ okon na onya video we bi na ogba omra out wa ena obeti nsam kese a mesofu Kumchacha me yi ato Ghana nyame hira na urade ne okese wate yeguso apreku ayi ne mu ane wo no onse na magi tuntum asantefo ne achemfo de yagi tuntum sa ne ani abre mani asoja kọ any idea because when you uncle da na woda ewiase contractor ni yi kwan na nka wodan a wasem ne sen nani eye e ka wodan a wa no pafo se preko wo se tesi nani so ya na mo ya mo se sofo ni di atem na wo foolish boy kora wo ni sofo atem wo foolish girl kora wo ni sofo atem wo kora de wa ya wo nam wo kora tumi tro kwasia comment edi sofo atem hwe ba bi a woda sing room a wodam kora fan na ho wo mpo de wa ye mpo ne ya wumpo wa ye mpo awu de wa ya wo ne nam wo kora tumi tro nkwase a comment di sofo atem na sofo obeka bi ya na sofo na no ya me man no ye de padlock ato ano fa kin ni so botom. What do you mean sister mami me dia the prophet Kumchacha video so no afi na eba mo kom YouTube wo hu kum 1 TV oye kum 1 TV a why na ye say you singer said your mind say abade ye ni bi kum 1 TV na wa bomoden subscribe mo kan simple subscribe okowa hu kum 1 TV na subscribe bomoden subscribe mame na video ni nko subscribe na Facebook no so no Facebook ubenya the major prophet Kumchacha eno so search me on Facebook next week no video so am di be YouTube one Ghana be dan ebuto me na me ka kire wo next week video so pa me de be ba video so me ato de bi anama yiku me nkasa ato de bi anama yelem me nkan wo ba to be kam ya wo be fra kokosa alolo pa eti no bomoden share mo bi no bi nso nye mo bi videos ne de more na ena eba. Bless you, long life. My name is Apostle Reverend Evangelist Prophet Kumchacha. I pray for you this morning or afternoon or evening. From today going, your life will never be the same, and your life shall never be the same, and your life will transform somebody.
I'm talking as a man of God. I'm talking as a prophet, because for the Spirit of God is upon my life. And the Lord has anointed me specially to preach the gospel to the nation, to break any spiritual and physical protocols. This is the American stance. Obi say so for one brofo. The American yi kuntumre na metete. Brofo na mekan. Nyame hira wo na urade nyo kase. Share video ne mame. Minim say urade be hira wo. Na next week no, sama me de be ba be gu no. Some pa and some Bobby Shien Summer go up. Now next week, I must start here. Prequasam, Macano A to Z. Me and the minimum precuminity 20 years. Then some of them, the Babako, the end number baby, the Abogus, just a Abogu. Thank you. I respect you. You also continue to respect me. I salute you, sir. Thank you, sir.